O te ofolo fama whaatalo whaatu Samoa I lau whaasauga le rei vanga fo I o le fiafi e mai se fo I o lau whita whaafongafonga. E le fo I taimi o le fiafi a matou New Zealand ina ua wai atu ila wantile ua lima o fitu minute ua te nei le itu la. E lima I le tautua whaau fo I a lau au nanga po lau whale televise le BluTV ia I lalo le whaabalu o le Bluwave a mai se o tātou au nanga le ngaru moana TV. Ia ile nei foi vanga o le fiafi, malo le folau, malo le pale, malo le whaatotoa. Ia te autosa mo le atunu pele le loto, ma le nganga, manatu, ia o lo o manuia me umai. Sa la vasi eisi o tātou uturu, e la tau sa usua I ngā luenga I le taiao, ia ma I la tau fo I o sifi o ngā luenga iao auli, ma whaasauni mo le fiafi. Patalo fatu, maofolo fatu, asiata mo utou malava. I le whaawawina fo I o le tautua le tātou proklame masani, le Tautai e whaiva o Leatinu'u. Ea sa whita I tunga. Ea matau wasa ai, matau pati ai le nei fo I vaenga o le aso. Ea mai, ea lava singa o le nei aso. Samoa Leatinu'u pele. Ai mai sea o le te mafuta mai. Ea ilunga o lau telefoni. Ea o le alava le au nanga po le vaenga o whanei o na bō. O lo e wha o ngā ina. Whaatalofa maofo lo fatu. Siata man proclame mo o malava manatua wo mapaanga I lunga o le tātou Facebook page le ngata fo ilea o le tātou YouTube live ia whaatalo fatu matoi o follow fatu I le nei vanga o le fiafi ia sa mawhai ngao Samoa le avea no whaatini o au whapai ia ai o le a papa veloa le tātou proclame nisi o mata upu ia ea o fo i ona whaasoaima tala fulu ai ia le tātou proclame ia me se fo I manatua pe ona o whailo atu. O nei fo I le tātou whaatalatala noanga ma le whionga I le minista. E o le minista o pisinisi a la manuia ma leipa. Lea whaau pēha I Aotearoa. Ia ai fia le loto. E maua la le tātou wa vanoa I le ofisa nei. O se wha manuianga fo I o le tātou proklame mai sola unanga le ngarumona le BluTV. Ia wha pēha le proklame le Tautai ia e maua mai ai. Ia le sa o le whionga I le minista. Ia le ngata le tātou ofisa nei. Ia o nisi o mata upu fesiringi ai ia le tūlanga foi ia I le au nanga e mesi foi ia ma se isiaki po manuia le mafuanga na se I mai ai le fala se ingata ia awa foi tūlanga siaki ma vaenga whapena ai manantu le afe fatalofa mo folofa ia wo mapaanga ma mai le tātou o nanga le fo ua faepa fataita fola I lungo le proklame manantu foi ia ole atele nisi o tātou tala ma whaalau tele. Ia lisi o mata upu. Ai meisela le vaenga le sa tu ina doi le tātou live I se taimi wa mawatu le special le sa manatu. Ole ase au mai foi ia le lau a fono. Au buai o lo whaafonga ma me se foi le tapua inga Samoa. Le I se nganga whaapea tūlanga tau ma whai whaingi sua ngā kala mangi tūlanga whapena. O tanto, la foi le tanto anava masani. E tau te o lava I mau anoa. Tau te o lava I saili. Ia le ano fale tonu o se mata upu. E peila o le mele na le umai o na tali. Ila tau fo I na ua lunga o le page. Ila tau langolongo sua fo le fast supporters. Na ua ile whaatalitala noanga. Mo o ila le na misi le whaatalitala noanga ngana le lamare komiti. Whaafoe ale mahafutanga ale fast I Aotearoa nei po New Zealand. Lena tau manua tu ai le isi vaenga lena I le tusi le ua lau manu ia solo. Na ua iai le porokalame le na le faa maninonga e le komiti. Se kai bifoi. E aua iai sa u faa fisili. I le fionga I le minista. E ua ola tau tonu la lea nga kalia mai kupe Samoa. E mo inga kau hu se mea. E le hai. E au iai le tātou faa tanonga. Uyo lea. A fe mai a faa talofa mo folofa. I o tau sa lea vea. E o tau uma woma pa anga le tātou BluTV o mi lau share. A wale tātou whaatatalanoanga e le nei whaivanga o le aso. Whio yo le tala le lei, e le ma whaiona aunga tā Asiata e whaatalofa ma whea lo tau pai sina mamanu. Leanga o la tau to tuli le tua, o la tau whaatangi le tua. E a fua ai o na malu maunu le whangantia I tūlanga o le au nanga e a mesore tau tua o le longolongo puia le ina maa e I manuia. Tautai ia e whaiva o sio tātou atono. Ia mai to ina malolo manu malo ia mai se foi fionga I pantele sunga I whawhiangainga e pikopo prestene o ha uma taulanginga ia o so o se tasi o ngā nuenga le tua o folo fatu ma whaataro fatu Asiata mo utu uma lava ia ai mai se rungo tanto
live lo whaatonu ina nei mai solo tau sa sangi whaamanuao whaatalo whantu ia ana melei e mai se fo i whata ta mati le lua ia a leuso e mai se fo i o le tausi taisisi ma le no whaalo fia whiangia i tau vao ma le tau fo i mautanga le tau whaia tofa le mafuta mai i na au se talia Bob Nuola Mohamad Selafina saili ma lo lava le whato to ma lo mafuta mai ngante leo longo vi o ne semo yang yeng ma lo mafuta mai le vanga o le fia ngante leo to fina manti le pole ia le whakalo ina foi ia le se uso io talinga ia le tuala ia poleki o po le talinga ia lau vau poleki a me se foi la le tautonga io le tuala noela fa pe foi le uso lo mafuta mai nai Brisbane au Italia ma lo le whato toa pono taiupu ma le tau mafutanga ngante leo ruta talitua ia saluvale na mulo ulu e mai se foi o le uso le talinga ia fata le vave tama le tali o le mafuta mai male tausi lo fatu le proclame mo uto o malava ngata le lo tonu mo keni ia sulita salima Lucas Seaso fa pe foi la mona sini tautolo ma lo le fatu to malu ainga ma ke lani male to mafuta ngata le fionga ia le sa ia to fina sa dafi shek ma lo le mafuta mai ia ngata le pui fatu Agustino leni tua ia tali me le ma uto uma le mafuta mai le vai ngole afia fita mo faia mo le toyo ulo fang tele le mafuta mai foni se sera nga taileo vai tawa to lima ma lo le fato to leonia va le feau fa pe la ia kirisimasi and lake uta le mafuta mai ia nga taileo to fine ia rosa tavo ia fa pe fo ia le so antau le lanto ngalwenga fa pe fo le fio le la le tama io ia po se uso ia David Philly ia le fionga auto ta longa malo le mafuta mai na Brisbane au Italia Raymond Norris nga tailea Ronda Wright malo i to fine le fato doa ia fa pe foi la fonise e Sarah ma le to adele lava ia ma se uso ia vaili lo fitalenga vaili ia po malayo manu vaili ma le tausi ia fa pe ana Isaia taua Korea pe foi la lusi ala tipi malo le fato doa ma auto uma ia manantu e hawa ia la fata lo fa inicio ila tausi taimi ai ono le atala me fa solo le seunga ama e asita tu tama i fa pitoa le atu inatu le o stand by mai ele to fine po le tau sala o le tanto BluTV ia pea a wa fo inicio fa ailoa o le fa moe le aso to nei e ina le fast full tolu Thomas Road e mangele ia pea o le tapenanga fa au televo o wa sala tu tui ama e ale tanto fa pitole ona fo mai la ia le fa filo ile fionga le minister e longo le tanto program vai sau kofi e fai foi si manga yo ngai tanto mtau patala no ina ile nei foi vai ngala fiafi e mai al tanto fa pitole ma tanto fa salongo fa business foi mai a o tanto program ala fionga ile minister Patalo fatu a Asiata Pio Vaoliko o Samoa o loo mai mo mai I le nei teimi. O leo wa mai a le tufanga pamphlets, a le tupulanga here at Mangele I Sisifo, where they've gone around this region here where they're born and raised to contribute to their vaccination drive that's happening this Saturday, right here. Talofa lava loingo Eliza Maria Gabriel. E los folo o tausanga maua o se tangata nu'u o Mangele. I was born and raised at this church, and it's very important for me to have this vax drive here because we haven't really had a lot of community incentives being brought to our church, especially a vaccination drive. That would be very helpful for our community. They gave back to us, so it's only right that we would give back in some way. I'm really passionate about getting the vaccine because I had COVID and I wasn't as bad as most people were. Because I had my booster. You know, I live in a household where I have people that are most likely to get it and get it badly. So getting your vaccine isn't bad. If anything, it's a step forward for our community. And I know a lot of people are very iffy about getting it, but honestly, I feel like it's better to be safe than sorry in the end. Malole for everyone. My name is Edna Mann. It is true. This is our very first vaccine drive-through. I'm just thankful for the opportunity, thankful for those who facilitated this opportunity, that we get to give back to our communities that have done so much for us, especially being someone who is part of this church, who's grown up half of her life in this church. We are part of the Sunday school here, and we
willingly put our hands up to volunteer for this amazing opportunity, because just like everyone else who is struggling with COVID at these times, it's very tough on our mental health especially. We just want to get the word out that like we as like our Samoan community, our Pacific Islanders community, just come on down. Like we're facilitating for walk-in drive-thrus as well. Okay, talofa lava. My name is Gabriel Asiata o Lo'o Ingoa o Gabriel Asiata. Wa'o o se tasi o whaia o ngā sosa o lo'o whaatino ina le nei whaamoemoe. Fia whaalau o lauilo atu. This is our very first time, Bea. This is our very first time. It's an opportunity for our youth to be involved, with the community. Our service to God is just not within the four walls, it's, within our community. And, it's really good to, to be able to have our tupulanga, our youth, engaged at that level. But anyway, look, this Saturday, o lasas Bluwave, o mati o lo'o whaatino ina le whaamoemoe e ale our drive-through vax. We're working in partnership with Beta Drive. Our local doctors, we need to keep it local. So, hey, it's good to have our local doctors being involved from the clinician side of things. We're working in partnership with Samoa Manareo Tutu Whaatasi, that is dear to my heart. We are also in collaboration with Radio Samoa, PMN, and yourselves, and also the Course Collective that has helped fund this. So look, it is a drive-through, but ele whaapea ngā le drive-through a whai tangata o lo'o fia su mai, ma fio mai. Walk in, it's a lia fo le nā tūlanga, they can have the walk-in. We have little incentives, but we're happy to say that the first 300 cars will be getting a voucher. We have the best ice cream in Auckland. They will be serving ice cream, so our tupulanga will be serving ice cream. Said some of the mama sausage sizzles and drinks, because so yeah. Ia o le nā Asiata a whaapea le I whainga lotu pui pui. You can come down here this Saturday to 43 Thomas Road, Saturday the 19th of March, 9 a.m. to 5 p.m. Mangere West e Whakasa here in Mangele. Also a shout out to the beautiful Mau at Se Oriana for my beautiful outfit. Back to you, Asiata. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. O te toe whaafelo ia tu ma toe whaatalo whaatu Samoa I le toe ta liu mai e o tātou whaasalalonga ia I le malolonga mai seo sia tātou tamai whaapitoa le nā ia wana I ngano e tupua le whaatuatua I le taurongolongo e le o ngape le taurongolongo I lantou fo I o whia ngai matuinga ia oro wa wanoa lava lea ia awa fo I le puipuinga ma le saunga le mu o tūlanga o lo o pangantia I le lalolangia mai seo tātou uturo I le whaamai ia mai seo niso tātou whaapitoa a le tātou Bluwave TV. O te fia e whailo antu lo tau pa ia malo tau mamanu. Pea o na whailo le seunga I le amatanga. Se taimi to ai tau nuu ia le sāfu lau o le whionga le minista. Le o tau sisira mai. Ia o le ua maa whaatasi atu I tono le tātou ofisa nei. Ia ma le whionga I le minista o pisinisi a la manuia maleipa. E uia fo I ua tātia le upenga o le Tautai I Samoa e whangotai. Ia ai an mai ane le lasi o lau o le fo ma le masi mai fo I Aotearoa nei. Ia o mamanua ia matiunga o lo tiu wha mantala o ai.
Ia le fitalenga ia Leatinu'u le fionga i le fomuina Wayne so ia lo lungo le tapor kalamele nei vaenga o le afiafi akarofa ku i lau fionga nga whaaloalo. Lo sei fo e lau fionga siata. Ia, tai fo i ua. Toi maua nei whilo inga nei aso. Ia, masalo le vai aso nte nei o le sa tātana no i lungo le sum. Ia, o le whaitetenga lava lau fionga. Ia, nei te ua toi pesia se isi wha mai. Ia, lo loma ia nei ingon fo mai le sa iai. Ia, lea lau uma. Ia, masalo toi au nei appointments la itia pe lua pe tonu. Ion sao ni lola ia toi taliu Samoa. E malo sei fua. I kiro mai a fo i iau por kalame. Ia, ti tiro fo o ese fo nei aso. Ia, o ila mai lo wao lo fionga e fo e. Ia, ese la mau. Na walu wanafi. Tau su ese me ilo. Pau Samoa e te vai aso ma. E la le kama i fale o kiuru ngai nga. La kunga kasia gei palangi na ngofo i ko. Sini melo le kia po lai mo ti mo fa ke ma e feit fanga le ngai dunga o kafa ia vai le vai le ia vai ia Maua vai Maua vai ia ai ngana mo inya maka sa lo mar kinge palang sa lo mo le kiripa asa wa alu fa pe ia la mo va la ko ai ia mela la ne ki kiro mai se pe kau ia kau le lo kau la poko vanga le ai jei no ma rupe e sa no pe kau manga ia e foi le fai sa pe u mela nga fa ko so ai mo wa le lo ai king pa nang ile le o kilo o le mela ele fai nga la le o king le ar kai mina nga na kongi ai fa ko fa me fa su lima kala o so o pe o fa longo ku pe la ka e lo ka fa su lima kala anga mo va o no le ia ai so ia o kongi si le fa pe nga la vai ia me vola le se o le al for king pa ia ai sa io le tu nga le ngai ku langa nga ia ngai vai aso mo o fofo aro fa tai lo fionga fi le lo to malanga nga le o to mo se la te fio mai ai ia ele tatu office nei e ke lo e se la u tau vai le u ia so na e fa fio mai ai ala ko kau mai tau atu fo le nei taimi o fai o lo lau fo fia dili a o vai ko fo ele hei pe bo to fa fo winga lo man lo si me se tu langa o mai si aki me se va ngolo ai Wale leia me umala ufio. Ya manto foi desa tan no tu la pailona malosi pol malosi ole. Tol fanua si. Al mele we nei if si da tu fo mai mai ete toi. Toi fu ele si limas fu tau sa. Ya ole ala le si me. Afa pela le ua onos fu. Elo unga se lau se fu. Le la ye. Ole bla ngai unga ni usila. Ya le si me o fi. Ya le wa tau ta me le aso te tali wa Samoa wa finga luenga ro tiu te ro fa tali mai e fa ftai fo te mai te pare mi ro fa tali mai ya ma e Samoa ia fo lo tau via ma mtanga luenga ya pe or tulanga na ya le fo ma ta no ma le so ya olo ko fia sa wa le uso ka lo fa se fa ya sa uso la to a for me le ima tu e ke le finga ya yo mai ko lope ko tai tasi ya yo ya sau ya akula ya sau le se felang sia ale pele kai ko mai le si vai nga ayo le tu angai wa le tau ma wo le pe wo ko pe ko fa le woni bela nga e foi pe ko lu fa nga no ya le wo ko ma wo to toru la toru we nei ya pe o ya ila sera to fu fa pela o le aso luos fulu i va mati le usu i elfon ale la to tolu ia ka uio la uia ia to tolu la uia le chau pi le nei ia longo winga la e lola penga o fila ko sa mo pe ia o te leilo ia o te lo fo en fai fo nga upgrade lunga en fai fo nga a fi film la uni pe a fa pe fai ona tu langa fa pena awa e mau tele mau o mala val fono e fai la sto tele o mato e a le usu ia fono par mene ile aso dos fo awa o le aso le fa pe fa mo sa mo le aso dos fu viva ya na o tu le sa mo ya quarantine tolu va yasa a o le fono le usu ia le aso dos fu viva ya ele mo e mato ya pe o le tu langa na ya o le nei le fio tu epa nei le fio oi ya e le ngate na ya o te lenga ya tapulu niko lieng
Ia ma ule ngi. Ia vangaila mas to ino foi. Fesola ile foi. Sola ile sa fio mai nei ono maliu fo so. Ia to ino tangaloa. Loa. O le foi o lo nei te le lopo e wo foi sa mo ia poloa. Ia e te tonu e foi. E fai asto te le o mātou ia nei. Ia o lela o whaalongo mai o wha o mai fo le fionga le fonga fitala. E whaango ia kuka ika o le fionga o atu le fono le aso dos fulu ia. O le aso na lela tu le wā le la o fionga e wha marulu atu ai. Ia lela o whaalongo atu nei. Ai sa ima fai fo i whangela o e sau noa me. Nga mawhai fo inga a leo ngai me o sum. Feto fo i to tono le mota fono o la o fionga wa e ngare pi mo asinga kama i kiwi fo i le lai ai lo wata i lunga ia feto fo i mai sa fionga i minista. Ia o te tono i len fai whaatino na. Ia alo fo i e o fo i hai o isa moa. Lo tau fai lava i e au sui a lava le fono i taimi o le lockdown. Ia o lo i ia tu la fono. Ia ar me sili mata o le ua vakusa o har whaango i rungo le tatou ko kalame. Ia o whaango ia kun fonga whakalai ia ia la o fionga. Whaango yokai ka o le i nei. Ia tatou whiloa i pia toi o atu i Samoa. Malo whawhitai o le whaitata la fonga me se foli to telo i lantou. Ia ai tāua fo ilo tau sila fia. Le tau te sila mai. Ia o lea e whaafo isia le malosi e me se fo i o le. Le nau ta inga lea e tātou te tau whaita talo whaatasi o tātou tai. Ia pe a maua wanoa o mai ei fo i whaisiaki. Tūlanga whapene. Ia ina ia maua le tala nei whale ia moa e lau i ula e poupe i le toa. Le tūlanga o le lātou soi fua marolo ina. Ia manantula a tala noa i lisi fo i o vaenga. Ia mo mi hai so fina ngalo. Manatu fo le ua e wha manino i urungalu le tūlanga i o le ano whale o le matanga ruenga mo le wha awa wina i le nei taimi. Ia o lawa i a ao le fionga le tamaitai pāle mia. Ia ai na onisi ha fo i o nei vaenga o te manao. Ia e fisilingi ai pea le tō whala o fionga. I le minista ia i so fina ngalo. Ele levana o mātou le mātou le programi whapitoa sa o whaia. E o te leilo fo i pe na maua i se taimi i lau fionga. Ia e isi tamai, ele o se mea ke le, i la uia tilo tilo. Ai o sina tamai fo i le issue la titi. Fatia tamai o loo tūlai mai. Ia e mesia e afia i le loto i fale o le vaenga lango lango. A le whaatua tua i le tua Samoa o tasi ni usile nei. Ai na ofisiringia o le fo ila ua mai le tali manino ma mahala malama. A le taitai fono ma le lantou lau. O loo le leimea uma, e le iase mea o tupu, ia o nā fo i tamai isi uma tūlanga o me whaaloto i fale. A o le tuatua o nei mea na tau tuli tuli. Pehe ua ai sesi kupi, o putu sao. E ua haru se kanga sesi e peo na tau amai ei nisi o finangalo. Ia manisi o vaenga whapena. Ia ale whela ua manino, lea yo lea na watu umai Samoa, ia o manatu. A maruru fo i le whaulo finangalo o ua whea i le vaenga lea. Ia au te manatu fo i lele. Ia o se confirmation lea ma se manino. Ia iso fo i finangalo wa o lau fionga fo i sa tu i le fo i taimi fo i o tau asala tau sa. Tūlanga tau teu tupe teu o loa ale vaenga wha upu whaile nā fo i taimi. Ia ae pe o lau whawhisili lau fionga Leatinu'u. Fionga le minista. Nga o mako ngai kupe pisai. Nga o matu i Samoa ma vaenga whapena nā whamura mo. Whaftai mo whawhisili. O le au te teu tupe lava tatou vaenga wha upu whaile o mai taimi nei. Malie. Morsi la fia fo e malu e o loo. Pai ona whanongongo mai ta kalame ne yaso. Ai e ao ona sila fia e tatou watu. Pa support group pa fo mai o Samoa. Tai pe o New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii. So se mea lava o iei fa support group. E pū lea lava e latou. A latou loto. E le mawhai ona ia mai e Samoa. Ono o mātou i Samoa o le fast party. A o i tū i whafo Leatinu'u mai. Fast supporters. E le mawhai lana a mai ala mātou pōlenga. E run nei i fast support groups. Whafo mai o Samoa. O le tūlanga la i le tūlanga o lo iai. A whapea i ni se leni o lo o sa ili se leni ei fast support groups i whafo. E pūle lava pōlenga o fast support groups. I le teimi e watu e la tu. E watu le ason whai e le leni. Pe watu i le siaso, pe watu i le simasina, pe watu i le tausanga, e pole ala tau.
E le pu lea mai e Samoa mea ia. Mea ia. Mea lava loto I fale. Ale vaenga ia ine. Ai si sila foi la o fionga Asiata. E o vatu male miliona tupena. E fai asi onga ma le tele o se eleni. La fotu I fa. Le foi la ve ma tupe ia vatu New Zealand. Taunu uma tu atu. O le ale avatunga na avatu wai. Taunu uma lava ia Maua ma le te tupe. Ya ola. O le whainga lao se eleni nei. Ele ma whaina avatu uma ia Maua I le teimi avatu wai. Ia morsila fia fo ele mamalo Leatinu'u. Fo ila wafi. E o mai ia le teimi nei. O le ua poloka o le Western Union. Ma le MoneyGram. Ma le MoneyGram. Ona o le tele o se eleni o lafo atu ia tiau. Mai fast support groups. Mai nā tau e lango. E o e kalesia. Le ala la vea ele tupe le vesi e New Zealand. O lo la vea I tonu I. O le asa avatu uma la vea. O ai ai alu ye o isi tupe la fo atu ia fionga I faipule. Ia na saula o faipule fa o mai tonu o le ia Maua mul pola. Ona ma tango fila ia fa alisiti. Le ala la vea ma tupe le vesi e nei ia New Zealand. O te le ro vesi New Zealand o te. O te. O le mea foi sa vala o tu ila tu sa vala o tu na vai te. Ya o te le ro o le o vesi. Sa vala o. Se va mole po tau no tu le matutu. Ia lo Italian fa tu na te. Le ele tau no mai. Ia. Langa la le o te lo ele o sa ula ia. Ai ele tembi. E sa wai. E tau no tu ai. Ia wa matani na fa solo tu tonu fa le sikia tu fa le sikia. Wa o so mai la. Ia la wa ro. Ia e man tu fo e over male miliona tu pe ia sa fa le siti. O le mafo anga na le ua manu malo ile le fast I tu langa nei le la ve mar tu pe o fa longo mai o efisidi ngai ko inga o ka lo fa me ko inga anga mfai ngo sa fali me ko ngor por kalam o sa fali me ka fa ma male mata o ai morsi la fiele ele atunu ele pu le mai e sa mor tu la banga na ua malanga male fast ine vai se la to sa ilinga se lini e awala e mātou se lini. Ao le tūlanga I fast support. Fast support. Aspo whiare meo iei. Tala lau. Lo o maua mai iei. Ia le la tu te tarno nei I tupe ia watu I New Zealand. Ia male maafe o se lini. O lo o lafo mai isi. Ia o le tūlanga fo iei. Ia o ai tatou whanau. Pe ua fia I tūlanga lea. O le si vaenga lea vai lupe o sau no mana I whaktai pea no whai atu whamara. O leo lau manino, o manino. Antonu fo ina vala au antu nisi na vala au mua antu inei. E confirm malu po o atu. Antonu la ele I process ya kuru kama. Ele I tau no. A ele whapea fo ile le wa ave whapea o mai ar whaava vau ele I maua skupi. Le la o manino le sau no ngā le whionga minister. A se whea sau whina ngā lo le vaenga lea lau whionga I le minister. Leatinu'u. Ele vera o sa tia ia ma o ai le tamali anga me se fo I o vaenga whaaloto I whale. O fere kau mapuna mai e se fo I le tūlanga lea tātou Samoa pe ia e laku kanga ka o le maua mai e se o le tali mai I vaenga fo I whaamali lo loko e kamiloa suaki mai lo ilunga le tūlanga lea e sa tia ia lo mawhanau ma le tamali anga o le lautene. O fere kau whaangau mai lea whainga wha Samoa e fo le toi ngā mea lea. Ia mantua fo I o Samoa le amata mai e mele o tau whaleanga. Te le lo I New Zealand pe mau I nei le politiki I New Zealand. O te lo vai ai nei a mātou politiki. Ia I mātou sa masani na wa usa perstene le clubhouse lea o le kalapu lea ma Alisi Sports Club. E lai mau me le talavanga le. Na o Samoa le na saule angelu ma le paketi. Ma le paketi loko leanga. Sa I Samoa. Ai ke loi, misi uma I se kungu. Ai sa ia ka. Ai sa ala I o Samoa. Ale e sa o lau fionga, tūlanga le o sa tia I mā tātou whanau. Awa, le fo I sa la vea fo I mau I tūlanga I lo fo I atali I me tūla I mai ai. Ia nātou tisi le fia me e se atangata na ave leo leo. Ai avatu ai fua ma lo o atali, e le se me o a whainai. O tūlanga la ia. Ia le o tūla I mai ai, ia to ngā mea whapene. O I tātou whanau. Le whalea ngaina. Ai ti tilo le sa wharanglongo me lo po kalame o tano ai ile ia ni me whapeo tupu I New Zealand. Malia. E sao.
langa ele tautala e tai ole New Zealand ele tautala i palmi o New Zealand tu langa ai fa longo la ile ngana sa tau sa tara noa ile tai o Samoa le teimin na vai te soli e fa le tonu loa me lo te no fo uma malo faila malo pepa ya amatolona pe tu la i mai fa penale mele le la o follow ma supporters e la pe o ato i malato tu langa ya se nga sa mo ai ma won mena ai o le me foi o e tau no ne la o ave foi o ma ya ma tau ne o ave foi ma tau minsta ya mes foi o su yo parliament ai popole la ye tu langa ne ya ti le na ya faina mali ai fa pela wa yo tono fainga malo ma o fire malo ya ma fia la valo pa o se tu lo fa fonga mai Samoa au e o lau savali e o lau tautala i oi vale uma tangata uma lau tilo to tele malo le tunu ya ana fa peta te valea se tu lo mali o ia le fa pele o tele o la me mali alela awalu le lima tau sanga longa lua yo tu langa le ye ale me sa o titilo ye e masanian na tautalai ta ifo vanga ta ye lava te langa masai ma filo ai pe ami mai au o te la te fatan no tau pun ye fa keke wala nga lo ke ngofo uma me nga ke le lo o ke le tiki ya e lo no winga to ina fa matalanga la ya ela e ma fu ma ye me le tu pu te mini ya le la o muri to mai la to i tu langa la ya tanga ifo i tala fo isa fai tamai te pal mi o lo e te mini ya me se hote te fono ya ma o fo ma o wa ri si fai te mi ma o lo ma te kei sol lo foi si o ya yo ya o ma tua sa tia le lo e fale ya mon ya ele fa pela sol ya ai e pula ela to ele tu langa e tanno e pula la van me mana o tanno e artonga ia lo rosto mo lo ma fo ele ni tu langa fa pe o yai ai power me pito singa le anga ole fa ina yo fa nau a fa ina o tato halo ma fa nau le fo e afia mai ma le fionga te fono fionga ya la audi ya ala ya e mau te tamu fai ya e fa tino nga luenga na la ina to fia ma to ma to tonu yo ya e sau se temi o uma to inga fai unga o le o tu lai me malo ai le ma fai ele o malo ya ai fa pe e aru le ta por kala me o ta tan noi mai orte ya le la ta no se me manu ia isa mo la o fionga faftai le fina ngalo lama le o le ala le no manantu ai e pe ya fa upu fa Britania foi le pe yo le kof ole nei o na coffin ile mata upu le ku sa no manantu le la o sa no le fionga ile minister anga ka uma ku pe ye fa mai nga le lo wa le kanga pai mala fai ma me o malava la na tau no au esa no o tau lo ba fo fa le upu fa pasi sko inga fo ile po sa ai e si ko inga nga le fa mai e tuaia ai tau no o malava ile wati ya ole tu langa na ana fa pele e vatu uma se le ni e vatu nei ma ave e tangata ai longa tu la ita to finga malo ai longa tu la mai e o foi la mato vaenga le o saufanga tu malo lima sutas mana ya tele o saufanga malo e saufanga ya tu malo lima sutas e ta lima afia le tu malo e mai tu tonu e so swani fasi termina matai ai le fai la mato Samoa na fai la to lo no foi fafo ele se la to te utupe na la taita ele se la to fai la utusi ai mau ele lua se lau lima fulu afe lima se lau lua se lau lima su lima afe wow na la foto Samoa o tupe la ia sa la foto e tia o isi tupe sa la foi sui fai pulo i tu malo al fast na sa wala yor fai pulo e ton e tu siri tupe na mai la to i tu malo i fafo le la ma wor se le ni le foi la to fa ma popo lava e le vaenga lava letas e so ni la i pile lo ia lo e termine ele no fo o mai New Zealand
Pe no foi si New Zealand, no foi si Japani, no foi si Alaska, no foi si Tutuila, no foi si Australia, America, na Hawaii, foi e tu langa ye. E ta ape soro fa ape, e faila ma to sumi ya sa e fa. Ya. E pau ale me va tu ina le va tu ale account number. O ala yo la to sen ma ya la to se le nina. Le la o to ya mata le si polo ke ki fo le ye. E so so ni e la ya ile tongina o matou pili lo ia le lo ia temini wa onore tele o famsino o le la tu la i mai ya tu langa le lo ia ale mela o te fai atu ai ele o vevesi ala na o van ia sa fanga le tu ma lo lima tas e o ala tu ia ave le bank pa ala o me fai o le ale male le a fo le bank statement reconcile ma fai le ia lo tau no ma tu se le ni ma tu langa fa pena pena foi la ia tu langa ia itu amor se la fia Samoa o tu pe uma ia vevesi te mine o tau no uma tu Samoa o uma na Valley City o uma na hotel o uma na faunga le o tu la i male fast o le lava ia lu lava te mine tu langa ia amor se la fia ele malo le tunu a o issues lava mama ta o por o tupui le loto i fale o for your support groups ya ele aula ele malo ya tolo Samoa ana tula lo fioga minister o koso i marpa io o koso i marpa o te tonu fo ya wa au nga ya si ui ya se ile ole matila pe o tala le ngante fal ile mata up ya kilia o pasi ngam ka upu na o a ngi fo ala mai kai le si ma faleto o laule na fa Italia ai se o mai nei vai ngo na fa fisilingia se tu fa to la fa fisilile le o fio minister e te mi fo io tasile a mausa e te ele vai ai lo na amatai na mai le o mana tole te e wa furan ko fa io e ina ya utou mai se fo io ele o le tu malo ma na ya fale te nai vai usu e isi fa pe mai ia wa manga ia wa misi fo ngai nga ruenga wa pinga ka fa pe e mo e fale aka lo la fa nga ruenga ina na em fa na e fa mai lo se si va nga na e tu i lava ma e te e va nga le aftai ia ole me la vai fia fa ilo atu ina wa fa le wa fu ya sa o ye inisio asa o fa nga le wa wa ina o faule wa fule sale pata e satito o ye ni se o fainga lo ngai na mai satito e la fo ma kwa ile nga ya le asa sa no ye la to fai pulo na e malo lo manu malo tu ye mo va ngai o le to fa mai fa ngoto le ye la e ye ni tanga mata autu fainga lo ngai le wa fule mata tu ye pia ali la ma na ye le fa mai te ele ma se me pe fo ringa mai fa pena foi la le tulanga na mai I le matou pitunu o le matou no I le tu malo I vai yusu ma fale atalua o le tofu uma o to manga luenga se kari kongo mai se o kala le kusi o kit kala nga ai a faina I na tai fale o matou o I fale atalua o le to yini matou ele to afale le fa yer maleta alu e fe maleka polo le wa ave uma le malo le wa ave salasi le wa ave le safa le wa ave le MNRE ale foi la to mai to ave male atai fale o fela me o yen mato fio ye vai lo fio ye vai us fio ye vai nga longu ngai fa pu mo ya I au yen fa no au mai yo wala fa no fa mo na le to fiele pea le nga lulu ye mato no ye utai I tapau le la na mo nei fanua ye o nga lulu o lisi wa levan fai me po a tor se la to sang le la nga lulu ya temine ale foi la to me to fa o tu maluma a lumo I o le fa mo ye ma to tu malum fa mo ye ma to nu ya a kongo le ai kunga nge umaka a kongo le ai hipo umo se tu lo le tu o fa fonga mai ai fa la la o lo ya la to fa mo ya nga tai fale a war tau singo so I fu o le melana ya te awa yo fai pule ele le ya le tu la I me te mi ai o fo se vai te mi fa pa mai so le a o le fai pule nga ye ke mi ne nga fa ye le wa fule ya a ke mi o karu ka I ka yo
o kalu ngale langi po filme ka tia luanga i La wele o le fa. ya le wo le o le fa a o fai pulenga kura i menga mai ki ele le ya pe fa pe mai se o mako fai pulenga len ka o fiele wo ya fa fitai fu ina ya uso fai pule le ya fa fitai le fionga te mai te palmia fa fitai te fono ya la audi fa fitai ya olo ya wa o lo pule wo Malie. ana lo tu nei le fionga ya olo fa tino le wafule ya ole ale meu ka te fiwa va olo lo fa mai o la wo pea ko fa leila wafui o ya sau mo isi wafule i sale longa mo wafu i mulfangua ka ke ele me se mako eri kungangai ya bela fa ftai ole fa ya to ale au mai ole ale au nga e fina o to ai ai mato o tu tonu e fa pe le la fa ya la le waf ya pe no fa ya tu te mi o tu na a to man na fa le waf a fi se me fa ya ave tu ele pa po fiel me e man na o ye il va ngale la longo ave fa ye na ai a mai la se tupe e a one fa se long e mai fa me o al fenga malo le wo te mine yo le nganga to mai te palmi ele to fe ni ta la Mali. ya a temine ya tonu yese temi ai se tau sa ili atu ni so so ani lo au mai ya fainga tai panga tiele ye nei onor fama ya pe o tu langa le lo fion wala ya no te ele il fainga le waf o le si me mo lo si la fia lo fion Mali. sa o kongo la he cha pipi temina mata ele cha pipi a temina ele yo mai tanga tai tono le cha pipi sa ye na vai temina o ye le fionga ya tunga malale antipalamsa Ia le o fai langi. le wo fai langi le ya o ina sa o ye le official na o le fatu na le cha pipi sa ili lam samen kelmete o ina sa fa fa o to me o mai ya ele fionga ya tunga mala antipa e la o sau le wo ese ia walu lor palo te lua fes fudono pa manuia lo au ele tua ina wo mawor tofi o wallo tono le cha pipi ia sa o lo tua fa folle fa le tono mela ye ai no o ton le tau sanga mo ana o ton ia o le ma fai wo ko fi sa fa Alo mo de se. o le ma fai wo lo kai o ona le tu la fon Mali. tu la fon no ia le sa masani on pepese si va ngan na fa pe mai ia o va tu marcel lau mo tu o va tu lo se lau tu la fono o fai ona sui le cha pipi Mai le lua fe suono na lua fe lua tasi len tau fai toela o fa afsilia le o sa no ai. pe o le me fa pena pe o la fia o tele su la fono o la to suia ai ki kilo ngela suinga le ye kiminge tol ya se ko foi ko a con e umile se fo mar malosi ki kilo leila ye ngakula fongo se lau mon po le le yo fai wa le ko ki kilo nge i kula ngale ante minana ngofo kuha ya pasia mai le kula fongo fa kope le kula fongo avel me fanga le ono tu la fono ne o mana o mielon tu langa fa top ya pasia yoi ya le la o tu lai mai nela ko kolus furu kasi yoi wole ko yo mai Tolus futas ya le la o fa ti tiena yoi ye ina ia ila to lo lango pele vai nga fa fa artemina o no fo mo ti lo tu ele so ele le tu la fon nga fe mai pasi la o mai ele fon fta lai pasi la o mai fon fta lai pasi la mele o artemina ela amakanga fa kia so rumulio isi tu la fon ya ai tedon la ile tamai tai palmia ya le kapeneta lo fa muli mai Samoa ia tu langa ia pe ole tali tu le la ofio e o sa o lo lusi wa anga ngofo nge mau yo ai o ngai lo ko ku ai lo ngai to ma lo fa tai le sa no nga ma ko fie la fio ngai le minister me se fo yo le vai nga le awa le si tu wa matua pangati ma mafakia i ma ko wi ya tu no fafo e pe foi la le si vai nga le ele ma faina e to e ulu tala i se fa masinonga se vanana o le matai lete no foi Samoa ia na lua fo ia afia mai tu inga tu langa fo ile o le taporipu ma va
wa tele o le tu ai ngā vaenga. Ia ele nganta fo ila mo o tō Samoa. Ia wa ai ele tali tonunga talo sia ia e fai fai to la u fa afsili la u fionga ile minister ta fa so ile tulanga le. Ile tō vale a me se to fo imala tala I le fai ngā malo fo e me se o le la wa aru ese mai o. La uli le si sa ese mai o. Ia le fionga ile tamai tai pale mia. O toi tu sa to mafutanga sa iai ma ia sure ia ila to sa to ngalo le fantasi ma to so tuli ile taimile nei o toi Maua le fengare ngala inga mafana lea po le mewa wa ese foi ale tulanga wa iai fa ka felo ia il fongo par me felo ia inga ia ola utarnoa tu ile matua vaenga fa failo e te mine e faia matou fono e faia o onga e teimi e sau ne mol fontanga faile fono fa mamlama tu la fono ia la ia fai me ia o pre-sitting fa mamlama tu la fono le o to ia a ese me le mamlama ese fai pule ona fsili le e mai for tu la fono ko mamlama le fai pule ile le male leanga o le tu la fono man tu fo tu la fono ala na fai tu la fono mo le o la tu ele fai tu la fono mo leanga la tu ya ara matou maftanga ma ila tau olo ilanga uto tele vanga folo wat a foi olo Maua lava I al filo inga to tele foi la tau fo ya oleva foi ona ta mi milo foi mata fai foi I fenga palo ta woto nai ya lelo Maua pele le fso ta inga ai le tutusa ta tonunga malie ele tutusa ta tonunga ora ta tonunga le yei mato mo tangata lau tele mo mea uma. Jai tonunga la yer vaenga la o mo pui nga I faaleanga me nga fai la ko ponga. Ole ese senga la na. Tinga lang ti lo atu se mea olai esa o malele. Ole fai la na se la nga la pui me la sa yer vaenga le nga mo. Ele fengo fie lo fiong asiata. Afa pe tu la I mesi tu la fono ai otu ia whainga malo to e veste whela le tu la fono le o la fonga whewhenga io la mele ye lento e tele ina au ye ala la ve milo ia o ka fole o le mele le konga vesia ya ai umai fonga e lo to e au ye o le tele foi o tu la fono ia la fatatia tu nei o lo ye foi sui o la foi tu o lo ye tu no committee fa pitoa le ilo ina ia le tu la fono le o lo ia nei le mele tu la mai nei ia le ia pili e to ia ola le o ia se famtalanga ona lo ta tie ile committee ia ai tepton ia ele o mau mai fu ni tala to no committee ona e fa lilo ona confidential po fa fe mai o ta fia mau se tal ai fa la se longa la mele po te committee to a fa ta wat parliament to a mato mau fo le mela nga e fielo ya pe fa pi pe fa pi va long kwa isi ke mi o fa me of ka ngisi kangaka o ko isi ke mi fa me o le ki kele isi ya fa la ya na tala fe avai ai le o mo le isi fa tali pe I tu langa le a tu langa ye su wingo tu la fondo na vaite ai pe la su wingo tu la fondo la fenga paloka to e sui ala a maka finga palo ko dos furu lokas ka o kia fo na o sole ya le sia melen tau failen fa tu e ma to lunga ai tu lunga ya le finga ta is fo sai na vai tem fa tu le lafo o ma to tanga to fo ur finga malo le la ule lo po fo fa ye le la mo te fa te o ma to tu ele ya se me fa pena o ye ai ma te lo o be o ma tu la I mai finga ele pai inga le ele foi ona to carry me ele si pai ava pele pasia avec ia ai mai nga kula fongo ale mai me nga kula fongo mama me ia ai ole famtalanga ia la ofiong ia olo fai mali ia le o tulanga le ele tato fainga malo ai si ronga so on kausanga se o rupe fa tu la mai pele tato fainga fa am fai ona to ilo le tulanga ia olo ia ia o te mine ia e whainga tā ona whatino le ftoa iwa pes funu masina talu na matou
Mali. Tu lai mai te mai te pan mia ia male. Vai nga fa fai. E longo inga. E matua ilo lele. Ma a mai fo se fautuanga te mai ta ilo ia. Lo ia sili. E wa pi o iana e fo e fa moi e fa nga malo. Ia malesime. Se te ilo le tu ale se tu lo. Ilo le dorme vale mal me la sa on fai. Ele fa pela e ki do ko me vale e ka mul mul ia. Ya ia pe o tu langa na siata. Ya me fa ftai ele lo fole tu. O le o tu la mai. Ya ele fa pe le fo fast te uma. Ali. E fo te mi e fo ona lape e fo ona se. Alo tau ma faia ia awangi e kele ngi me fa pe na te mi. Masalo sa oi ia fo fam kalanga ne. Ola alu kai mi ka fa sa oi me ka fa le ko. Ai le faia me ia na. Ni me o lo. Le ana ia manu lau ti e fa tau. Ia le me ta ua ia pe over. Si le se tu fa mo le olanga ne. Ia te mi solo el mo. La vole si me male. No fa tai ia fo i lau for sanga mala. Wala ngai tau pe ia fo ina fa manino le totele. Ia o le ai tau e no tia ia le tofa le fionga le minister. E tala no ina mata upu fo ina matanga ruenga. La ngor kemingai. O lai a o le fionga tai pale mia. Ia tūlanga te taunu fisiringia na matanga ruenga. O manatu. O mawailo ua vanore nei. Ina inisi o vaenga sa mahatou baita watu. O lo fa fisiri lau fionga le Leatinu'u. Ya wa o le silo wi an I tūlanga I le totonu o Maota o fono Samoa. O fea tonu ai korosi ele lenga wa e pena mato mai tau watu. O ava e taute I oe whaatasi whaalpati. A o afo I mata upu le a e tu tonu o Maota le pale mene. Nga whanga leo oe ia o oe o le sui. Fo I le leo lai mo mori le tofa. La vatura o whaataita inga. E isi vai si fonga va fo ile sa tau o kai me mua le na mai tau tu ile tunu o tau langa le va o le si ile tai le va o le sa avem palmia tu ile pa ma le fionga le sa fa pito fo wa ma fu na va tu ile u tala ile mta u o le fa te inga wala ngai e pe foi la ona sa fanga tu le fast ma fa tau tola to fo sui ma ya la to sa no nga fa tau po e foi hani sina na fisilingia le tūlanga foi lele ia I le milionga mavaenga ia e fina ngalo fa pe mai le kakawanga sa ngoi la mea you know e kakawanga o po fukai ko kongu ia tūlanga fa e ma fai na fa mani no ho fi fisili ia tūlava o fe tonu vaenga I titala noa ia o e fa ale loto I fa le o le parti a o fe fo I le vaenga ave sa o la o lo fina ngalo ono o re suele tu malo tamon bol fa tai o lo fo lo pu lo le tu malo le fina vesia o fai o le pulo o le tu malo ar pulo fo el malo le te lango ma tu langa fa ali ya o termina la fto tau amata le tato fina malo tau amata palmeni te le la to fia mo le no tu la e fai se fa mtalanga fe sili fo I mata o pola na ya la sa to fa mam na man le ya mali yo le fo la lo solo ya termine a mala le ya sui fai pule ya ye te pe me vanga le sa masanion sa no itu le e fai so ya langa o lo ye le fie mam la manga ya le la wo ngi le o lila yo la le fie malam la ma le la wo fiu no o lo fa malam le o le fa malam ala feme ya e le fie malam la ma ya le la wo kwa o la ye le me le mo le fie malam la ala feme langa ma ko le ko ngai ai se ko fo ya la u fa matalanga langa le na FC di mai I tangata I or ma tu yo le ye mi sta lango ma tu langa va pena yo ila to fo ya o lefto pale atu le palmeni fa nga upo le palmeni ale fo no fo matitiro fa manam lama fa nga ma lo le ye temine la wa amata malam lam o mela otu ai lo tau fi ai lo se mele le lo tu malo ma se me te lo te tau no fisiringia fisidi sidi awa ele le na le fisidi mai atonu e lo ai fo e mato ye o lo tono kabinete mal minsta ye tali o fisili o nisi mele I maua talo ila fisidi awa e sili atu le lata mai o ila to ya te oto ya tai pe al me vanga le ye
po le ale le o tau maftanga ai a faina lo se me a fia e lo tu malo ai le 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 ona fatino e o na lo la tu la mai ai la fa fitauli le ai ale le ia fa so ina ma tu langa fa pena ma te mine o lo uso solo la va fenga malo le ai ilungo tu malo lima sutas o le mea lava e maua le whainga malo e au ngā mo tangata. Vai whainga e tu malo e lima sutas. E lau lau koe o mai e la masi vaenga le sa whai mai e le au ngā milion. A ua ngofo lau koe vesiengi. O ka hala kou longi, se le ai au ngā le mea. E au ngā. Pau ale mea ia kau wha open whanga le lau maho whau ili tūlanga le whaongaina o polo kiakinge, o le whaongaina o le tupelea. E na amatalona malamlama atua ima. Ia mai la tau fo o le nofo mai tu o fo o mista, malangolangoina ia mista. Ai a whapea ke whalongo kua au kuso o fo i lunga ia ngā umalole musu ro i heiko. Te koe kūro i lunga mai lorka vale ngek whelua i. Ia se fa koe hosi fam kala. Pe kuso lunga na ka mo langa ia ma sinia ma. Ai pe ora ka mai nga. Ora ka manga na ia. Ora miskala ngolango. Kuso lo lunga ke loko. Koe kuro lunga ia koe mai lorka ka vale keu ia alu siska vale keu sa. Ia kala fangale ta la fonga. Ia ai pe o se tu langa fa pena ia lau fiong. Ma lo fa tai o le vaenga le mantou te mai tau atu e me se mantou va ia tu no fa fo. E me se atu tono le pale bene. E pe yo asoia. Aka maka fo le fo o pu moni la. E lo fo yo ka faki wai uma enga. E ta si lava le tangata. E tali umanga lava le meo le fa fesili o uma vaenga e fesili ngia. E ta si ai pe au nga ile na fai matai. A o le vaenga le ua mai tau atu wai le paia inga le nei se furu ma le fitu wa no foia e le fatu atu le tua samutas. Ai, waka kala e matua tatala ali le avanoa li e makua fanga mai ai le fatu fala inga lea fai pule ma a. Tulanga o le. E whapenga le tapipita mio i pe tau. O le taimisa mato e Bluwave se furu ono e Bluwave luatas. Ota le ilo fai tau lea fa inga o saunoanga fa mista. Sa fatino na vaite wa saunoanga fa minsta saunoanga na ma faiona saunoa el palmia por mista ele fa la flaveina e tu noa por la lava se fam talanga ya wa mai tau nei o fia ni saunoanga na mai tai palmia lo ye te mi nei o fa pe mai o langa saunoanga fa miska le ya o langa ku nga se se ia le ua fia nei fono ia taruna. O te li whalonga tua ia o whapema. Ia la tula ia tu te mai te palmia se whaisana saunoanga whamista i le amatanga. Lea. E o molonga pese loku e koe la audi. Whaere ka kalo e fonga whakalai a vaulo marfo. Ia, tu atu lava noi o lai tu mai lava noi i nei tu. Ia la e tapua ia te mai te palmia. Se longa o whalonga tu te mai te palmia o amatana o se elmea. Toa o so me fola ia. Ai le saula man saunoanga fa mista. Italia i mea sauno sao lava le fio. Aora vai temina e mata lo mata o fun. Sol saua ia saunoanga fa mista. E moe e ko ala ilunga la e alua. O kamala na o vai lupe o saunoanga fa mista e sang fa la ve coises. Sang fa la ve ia. E te tulo ilunga e te fa la ve e fango fo ila lo fo. E fo talai. Ai tu lunga te fa la tu dio fa ko so privileges ia ale palmia foi ma mista ia ma fai ena fai se la to saunoanga se mata upu e le mana o mia se fa la se fa ula vea po manga ya ke le usta manino foi ai donga ia ka ilo ia salo hai umar makori makausanga ia ka ilo ia salo umar lima kausanga ilo mai fa nga fast na me ia ai wa foi malama le fa malama manga stu la fono matulanga fa pena ele mana o mieni saunoanga fa minsta melana ya fo e te taua ona malama uma ia fai pula ma tu foi lava noi o saunoma ia ia vai kai mi nga ma ko vai ale la saunoanga
fa fa tele mo tele fo tele fo to tele ila to le o tao so fo ile vanga la nga sa ma to mai tau tu mo fa pela kakala o I fo sa fa pelo ta ma fo o ke o fo ile ngi fo fe kala tu lo wa fo ile sa il fo o fo no na te o ke o fo ile le ma fa inga se I kau tu ye se o sasa mai o ai ko inga fa mtala fo ile le ai lo ngo winga la afa pe o le ke la ve ai o le o toi fo ile o ma fo tai mi fo ina matua tu na tu I palai tu lo la o fionga o fa pe isi ke mi ke go fo to fa pe si ku wa ye lunga la o fionga ala nga o le fo la wa ku lunga le va ke le o le o sa nga fa miska e ma sania na a matalor fono e fa pero le fionga ele fon fitalai ya tu la mela o fionga le pa mi e fela o sa nga fa minsta ya a vaulo so isi teimi o mai for sa nga fa miska o ka vo le break your ka ya ya la tu teimi na tele na ula ia olo ya teimi vo na o tu ai foi lunga e alu tu le ava ya inu sa ava mai no fata noa ia le official fono o mai mau teimi te no foi fo e alu ya paul mete fa lo ngotu o fa le nganga oi o fa le nganga ole ala vai ku la vai fo kala ia Yanga fo yo kasia kula fongo standing orders. Ele ma fai ona fa ala vla veine te me fai ia. Ia ai sei tatou titilo po a fefa nga te mai te palmia ia te ulanga lea. Isi teimi. Ka fiola. Ia ia melanga ia makaloka manga e kulo lunga e fol fon kala ia e alo ia kiaro fai so fi au fa fo po la me ke fai. Ya pe kalo e o kulpe singa no ka vale e ko fo mai e ki sawa la ya ta fiola ale lo winga wa mana ye tele le vanga wa isa noina e monia a manto mata tu a me se fo le fionga sa fa pito e sa o le lo sa longa e le ai ma se taimi fo le e se vanga ha o sa ngo se vanga fo le fa la tele famni no au taimi o te mai ta wotua anga lunga sa fa piko la yo se vanga fi fa sa wan tu le ya umarnga ko la lilano ia ko fa pe so e se al fa ngol me sa ye mo e se tu langa ai fa ta yo le la o manino le vai nga le no ai tu la ila o e lo wa vanoa o le foi la o sa nga fa mi skala me fa foi na fa e se ba pa bia me fa foi na fa to fioma e fa foi nga fa e minsta na o minsta man pa mi en fa tinoina e lo le vai te mi le sa fa e sa nga fa minsta la fionga ia fa minali unga Ena fa ma vai lo mono ni. Ena fai le va veao e por valuapo. Lena ia sa no nga fa mista ele fai ona fa la bla veces. Ai tu wa ia sa no nga na. Ina ia halu apo fiar me o ia. Ia nai ua ina u fa ma vai. E tasilana me ma fai ona fa nga se tu langa fa pena. Po hani tu langa onga. E ma fai ona fa tino ai. E te pe fola vai te mine covid ai se me fia fa mal no me te palmia ono tu langa covid I ona vao mon sa e fai fon tu lai te te fa ngale ma nonna e fai ai ia ai e fa nga so se mista ai te fa longa kulo fa nga ma sa nga fa miska se miska longo ngo fa la Fakar le la fa ma vai kamal ko nga kulang fa pena ya masal bia la ngale sa yetu lang fa pena tu malo fa ai o la te roe te mau fa mai elta fa te longa ai I te mi au e ia le vang fa le HPP e te mi la to o le fono tai ko yise kai mi ko io la pata ia tu ai le tai ia te auto o le ka kuanga vai nga la to tal no ai me se la auto fo le ia ni to figa fa minister ai se vai nga ma fai ona ia la pata ia tu ai ka kuanga ri fai ke ko kala fai ri ma se vai já fina nga lo por me ku wa fo io ia tu langa fa malulu langa le kusi la kusi okay. Ole ila kusi uma ya me ia. Ai kasiar me o ke fia failoa ku lo fionga. A oro te mila fa ele fono ai ni meta o po nga e failar kokas. Fa pe mai a o ke ku so ilunga. Yo ka kom ka o po fia fa va ver ka ko fongo la so la ngale nga
kapinga kai fia fai. Ia o le si mea ia. O mele sa o fai aku ia ko kuangai. Ia sa fa mai o mako le kuangai. Ai ku so aku no. Sole ai ka. Ai okay. Ia ko fa mai. Ia nga o fai aku ia ko kuangai. Ai le fa pela la ko kuangai sa. La mo ir ko. Ai la le se me pena. E kelo o sa o mako fale o punga le elevator ngai fa fongo sa u la lo fa sol. Se mo kwa mai mau ar kai mi ya ele mela ngai ke sa si la fo ila o fi. O te tara noa lo se mata upu o lo o lango le malo. Ai loa o te atu ai. A mi lo ma. Oh. Yo, a mi lo ma. Ya ami e ke loa o vili mai fa la tusi. Ia lo fionga le, me ko inga ke fio mai se lo kofi. Wai lo le. Ya wo lo foi, ya isi ke mina wo lenga kuli ya. Ya ku lo ko inga o le ko fio. Ai ke lo. Kuli fa ka mi lo nga vai ke. So e mele linga. Pau. La ku leo. Ya ku ia fa malulu. Ya. Ya ku sko inga. Hei o le lava fu ila so lunga wa e ke la ku lunga o ke ngia ai o so nga vai ke soli pe ya li le o ke ngia lunga ka li ia nga vai ke ya I have all the respect for him mali e tu langa fa pena wa o yo tai o ia fo e ya wa lo ya mo kwa ule ke fa nongo ai awa ke le aku o ke ngia nga o ina o isi me ia ngo sa vale mele quero la ka ni ana kuli ia ole tau pipi so le quero ku ka vale ka mai lo ngo le fa sal la la vo ele ala fm ia fa si sila tu malo la tu no ole fianga ya fa mu na wain fa o le to ye to no va nga fa o fai ala tau pipi ala ke o fa te amale ia o fa ku so le ia o fa fe kai le li ye Yo, sa fa pia yo me sa ma sangi fa mai. Fa ma vai mai. Yo. Ele vale fo ngi fa nga ola fa ma vai. Ela ke yo fa ma vai ele jang salo fa. Ya ku langa la nga ye inda watuli. Ya o fia ya vela o ke mi. Ele ya mia ma ya ka ika pa mi ele ye ke mi ngi. A pe mai sau I a me oi wa ya ma ya. Ako ya ke sa foi sa ilu mo kapini mana ya fa pe sa nga o lua ke vana sa ilu mo se o ringa ji melanga le fa ko poco ma alo le leia ya wala nga ese voi le stala fionga ya tu le pa sa na vaiting na wa ye fa sa o me lo se temina ai le fa pela o me sa o fa sa o já vou querer nga fa sa o messe messa ya manantole asi ilo ta fa yuta ya ia I fanua ya ile vai nga la fiafi wa mantaru per se un le proclame e longo fa tutu ile fo ile fa fonga maua si o tanto wa tuno ya la votuia ia wa te loito mawani si o ta malama ya ai sa no nga fa ule ta fa tronga le vai nga la fiafi ro fionga ya fa tai lava o le aso mo ne o sa we te alo sa ilis fala inga oi foi le foi le tita ya o le la te lo fala inga le Dennis le I manka ya ele mam tato io sa masania no sa lava item ita tala tolu va veao tala lo va veao tala fa pe 24 hours ya sa orso ya o fa tu le mato inga tao se I se tato tato iputina ia la ko pankekenga e fa fonga fa ko foi ola la ke malo ko kon sole ya malo ka le so ia le na isa ula so mo afa pe le no sao mai tono New Zealand immigration ne card o walu o tina I o Sky City ile card la vale o walu I falo lo o mai ile card la vale e o latu man ka tennis ele talia Oile le ango le wa o fa pe ai longa I lo le inkia le o me sky man
So. Mai, mera, ele o popola ia po ai oi lo miska. O miska sa mo e se kuli. Ya, ole ala me fai. Ya, ala he kilo mai nga kai ko fala inga ni ai o kila sa mo ala. Ya, sa o la lo ai maka un fai ko ai fe mai langa ola o ka dele issue nga New Zealand. So there has to be a vaccination card. Issue mai New Zealand. Wa nga foi la ia me utu la mai. Le wa mai fau tuanga. Ia ila to. O te alu la mala o card le. E ave e ke alu lunga ole website. A New Zealand le issue ai cards ia. E ave la ia la o card le mai Samoa. Ai issue mai la lau. Lau kamale le scan. Ia kamale ma to New Zealand. Ia ai pe utu ia. La misi kamale na ia o kuli o fa fo ma se fale inga. Ele le pe fa pe o se fale inga vanga le fale inga ya Dennis. Kasi le fale inga kele ya matou. Oh ia nga. Kamanga ke vai le po ka ia al mela le oku. Sorry. Kuri popula fa. Afkwa orka ya. Ela me oye. Ya ele la voyo ko ekifa melo il McDonald i komole. Ole manukau mo. Ya fai elo ina. Ya ai o le tulanga ya e momoli atu le faftaitele e tato au whalongolongo ni yaso ya me se fo le fafonga Samoa e faftai atu fo ia ila to alo lofa mai e fa malulu atu ele fa peole ai u e mo se ava no e filo ai ya le manu lava i fa le tonu ia le mista ia le uma na siaki ya wa mau loa ia mista ele tulanga ele fa mai le Omicron ia o cancel lo point ia ma tile ia no tuai no fo isa mo ma tulanga fa pena ia o temine ia talu ano sa o le ala valo o pule lo fole tu o man ia al belana le ia ne te o tu fa pea ai wa le fie mo se ava no e filo ai le ai te le fie filo ai ia fa la Bluwave ia silia tu le pui lo tong fitia yo le simia ia ta o ia ta o le fatali mai le fiona te mai te palmia marka peneta marta to finga malo Samoa ia one ia faina ia unei i New Zealand nei a lo te tali mai nga luenga lo fatino ia me se foi ia lo suia le fiona te mai te palmia la nga luenga a foi pisia e tu langa fa pea a wo fata o la va ia le lo mai felisia ki forma ia esa masa ni interno ai la tu langa lo to fa foisia malosi a tonu sa malosia a pisa masalo ia lela o umale le folisiaki ia lela ia fa moi le tua o ia forma sili ia fa pena fo ile ta po mai se mato ai ngai Samoa ale nga tele yo na yo ai nga o mai ne New Zealand o tele yo o ai ia ai fa pe to fio tara no o to ai saunga sko kasi ia ole o mai uma te o to sa tia tu ia ele yo ia le no ia la ofionga Asiata mo le atu faftai mo le ava no fo on faina mo ni fia fi Samoa ava pe fo ise ngana fo i po se leo fo wa fale tonu ele tauta mali i to fa longo ia vai lava le o ngo ia se foi ia to tia inu le ainga ia to fa ngaina fo ini famtalanga fo wa fatu nei aso e fa una so ane to au ia portulanga le ia manuela lava fo nga to nei fiafi to fa ia so fo ia malo fa tai lo fionga le minister lo fionga fo moina to fia lo talenga Leatinu'u ene fa fonga Maua su tatu tunu ia o lo penga sa ana o le Tautai le nei aso a e mnuia ia le ua fa fonga Maua Samoa me se fo yo lo fita a fonga le nei vanga na fiafi ia tauie fai mau sei io ile nei fiafi vanga o proclame ia ai roai le nga mo o pe ona sau no ia la fo fonga va tele ia a fa pe nga matulanga fo yo fa mani no ngoni so mata upu ia faile mo tato wala i malo fa te tele lo fionga mo le fa no ino lo dai mil ta proclame e o ke lo
au ngai o office piko isili na mama mai le fa mai o lo iai ia wala nga le o me taimine ta filo inga mo ia le lava e sa nga le mo la o fionga ma o sisi tala o pe atu sa i mfufu nga le lava ia so e mo le taimi ia le ma proclame le o le te ia ele le vai nga o le afiafi fa malo atu sa mo fa tai o mi lo le share that to proclame ia like and love ia mana tua a fia si le fionga ben staff so taimi ai kai kas awo ko ke o mai kurupu ia e te ulanga fa pena o ri dia le toa te taimo le fiafi soifua ma ia manuia Wa iai nei le au nanga fou e whai ngoina o le Maua App. E mawhai ona o kai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whai ngoa fie, nga o lo taina le upenga ta whai langi. www.maua.app. Ia nga whai loa lau oka mea ai. O le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu toru walu. Bo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. For voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. O le si tūlanga petasili o le tāu, o le lafo me o le pepa tala o loa, o na whaangā le e whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ile wana fa tau ma me te mga ai. Ile voucher. Sai mo le talo for voucher o mo le aposusi o se wa fine. So se para loa fa ngo fie, a me se le tferwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash o nei no do tamao le ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talo for voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific.